pempina asofo no especially ngosra nti aya mamo njemu hu endi bebre enkeka nsem na ya nsem ni biwa eye tirimude osoro afremu de nenso ye tirimude ngosra nti enye hu ndi bebre enhihye nkom anase mfa enumi endi kan ema wo yonko na bia nyankopon ontio eye Gloria Kane ene Joyce Aboaji mentem ho ase na ba asemwe achepa efi 2022 besi ne nantokoi ekoye eye Gloria Kane eko radio station they say dey o preach e radio station na preaching ni no that is obi aye na dey ene ja power dey ndumi do so pa e de gu ho ma nipa ne say e ba de ba ye funu pa so obenya ye funu to ne ye no akoda hospital build so anase wakọ antenatal na tam so wakọ ye push ne abo ne sere wo kakra no wo no wo de ne sabo table te so say sa ni pakra na wo frɛ no didi na tem na awo adi awo wo nya bidja na Ghana for enti baby an no meneko we na Joyce Aboaji so ne yenua be ma Zion Felix edidi nkomo na che se kopiem se eye Gloria Kane no me na ode ban no eye ono na ode no eye ono Joyce Aboaji no eno me ni nyina kom ama no na so enkrofo nyina nim so ono na ni so wo hyepa na so onyankopon do ba pa enti wo te no me no ono so amekasada ono so sufre do nyankopon se ntoko wo mo kwin onyankopon hwe obi bia akoma mu enne wawo ane ba eye tata wa yi so a odi mirika didi beti anyemo so menkono asa wo ma ne ba na ntekura che se ne ba etu mirika ebubo bodompem mi so do comment beba enu me nyina na wo nyira so ana na sesi ade Joyce Aboaji se Gloria Kane no me no aye nduma anya adwuma wawo ahye ede nyankopon de anuonyam ma yentie sa ankrofo mienu komodidie ni nyina emra sesia nyame akwankirechi na mekaka ni radio so ha bi awode awo se wo ba benye bosome nkono awo nga ato ne bansa so se wonya bi wati asefo asase so a baby abete se meka nyame asem bia be bomi tutuo wo da ebinsi me wa akoma bia sa me chano sa akoma no to so awo the other side met me the more than 6 months na me ya kwankire poni nko atia wo me watam papa this time me nkonto kwa wo social media dabi me nya biem me wo baby a Kristo ama me tumi me di wutuma wo ho me se ebe ti ba woni mo ho udi matama ka hwe me mfra wo me se ebe ti ba sa wonyemo wo ebi kura nsida asma me ka ni say me the stamp position me the stamp asiso ajo ba wiase be ka se uta me keke na Ghana fo abusa wo se edi enti na ata no na waka wa asem onya bada se nyame na frɛ me a se nya kom na di me se nya mo ka ne dia na ye Kristo na afrafra ne wa hu me mobo ana wa frɛ me so bia me se ba di ba emfa nkɔhye ba ye me kama sem pleple mama ni ndru baby ama anya waju se ba ifo bi na yaw me se won wo bada sa me krat yasi ensi na ye nyina ye wonkom ye bere so for to da bia o na saka ni Gloria de me na ma exchange words so okay aso na be ye ni de ba man kasa obedome me se me won ne ma but me ba no kra didi atam na mama me ba na reply na mama so we se me ngo be didi matam na ma wo a se ma reply o okay ti man kasa nti o reply no eye awo no me se ma wo se me wo a obeto ne Bible atwe ne nyame ne frɛ no okay se me wo a na ekom enti na odi ka nyame adwuma odonya akopan wo frɛ ne se awo edi awo me nwu bi wo me wiase da me hu video no ena me sreye ade ba kwa me ye ya ne se awurade a wo hwa adwene ne akomam wonim se wiase na ye na Bible se nya ne honam ne mogya na ye nya ye ne hona ayi ewiem atumfo na bedom na enya me nam ho ya me koi obi nim se Joyce Boachi mani so ehema no eden enti no office da ba me ye obonsam GSSP but wo awurade wo a wo hwa adwene ne akomam no wonim se me ni nyame foforo bi aka wo se nyame we ho enti ma
ani na ehwe me no ma no na ekasa tia me no ma so na etie se me yeboni no ma mu hu se we yenyame zaye ne no no Okay. no Let's refresh the minds of people. What did you do before she came to kiss you? And I make her say, normal guest into Koya. Say, in your actress. Your concert is what sometimes will be betting, will be Becca will be. Now, Mrs. Senka, social media, you guna, and can't talk will be who say Yakun. Because make her say, if ye compound house of way, so mokun. But among social media and wow. And what thing? Yes, just a Gloria Baba Becca say, bia, what do me then so the attendress and nothing am I your funabana. Yes, she update bia. Your Baba soon, Accra.